Barınızga da selam. Saat 6:30 minut. Demek efirde Salat Live. Salat Live biz salatni ko'rsatamiz. Hammaydagi uzgan kun turunda biraz silashib olaylik. Demak, ekranlarda bizning birinchi fotografiya. Xeyirli kun, biller. Men Tahir Abunasibulin, DJ, radionun DJ'yi. Demak, bilarda bir kimda yo'q. Tilasam, kel radioga sening bilan biroz angama qilib silashib olurmiz. Aytganimcha, aqldan yoza boshladim, chunki bilarda bir kimda yo'q. Biroz shaxmat o'ynadim o'zim bilan, annar sahnada chiqish yasadim. Menga ko'p olqishladi bir kimda. Mana shulay o'tgan mening bugungi kunim, balki biror qo'noq kelir. Selam Timur abi, big shot seni ko'rarga bizning Bilar Forum radiosida. Bunda bizning muhit, bunda selkishlar, aydamonlar. 3 so'z bilan salatni nechik tasvirlar edingiz? 5 so'z bilan mumkin bo'lsa, salat ul aql, ruh, til gina tugil. Salat Ravshan ona kechki shara boshlanasiz qoida. Asparu qosharga, ruhiyat. Продолжите фразу лиловая. Клининг barmi bunda? Прием, ayy. Tahir! Bu kim? Kim bu? Eshitmang, bu kim? Tahir! Meni eshitasizmi? Kim bu? Kim? Tahir sen bundami? Rishot? Rishot bu senmi? Rishot sen qoida, Rishot. Tahir! Rishot? Rishot, to'xta, Rishot, men kelam, Rishot! Rishot! Salam, Rishot! 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 Yig'ayapman, siz qopdim, sendan bundamini. To'xta, Rishot, biz qo'ya shiqabizsin. Haydi olamlar keldi. Bizning efir boshlandi bitimdi. Bilasizmi narsasi qiziq, Rishot? Bizning bir tur efirning barliq bo'lishlari oldin yozdiriladi. Demak, men endi studiyada ham bizning tur efir naq mana hozir boshlana. Qo'rshovig'iz Tahir Nasibullin. Do'stlar, barizga da salam. Soat 6:30 minut. Demak, efirda Salat Live. Salat Live biz salatni ko'rsatamiz. Demak, do'stlar, bizning bugun 7-chi chiqarilish, demak, bugun Salat Bilar forumining 1-chi kuni. Ham olayg'inada tugul, biz hatto 1-chi sharani o'tkazib tayyorgardik. Qo'lda bo'lsa Siran Battle. Ham endi ular turida biroz sing'roq silashishak biz. Ham shunday aytib o'tirgan kerak, bu yil bizning studiya o'z ishin Yoshlar ishlari federal agentligi ham resurslar yoshlar o'zagi yordamida uyushtiriladi. Demak, в этом году деятельность нашей студии поддерживается Федеральным агентством по делам молодежи, Росмолодежь и ресурсным молодежным центром. Аларга бик зур рахмат, большое спасибо. Демак, biz boshlaymiz 7-chi chiqarilishni ham barig'izda salamlaymiz Salat Bilar forumida. Ham endi bir necha fotografiyalar qarab o'tdik bizning bugungi 1-chi kun turida. Traditsion festivalga kelganda Salat forumida salatli joyga profilida smenlarda so'ylab olinib o'tgan in salatli bolalar ham yoshlar qatnashadi. Salat Bilar forumi Salat uyushmasining yillik ish natijalari bo'yicha kulminatsion nuqtasi. Biz endi Salat Bilar forumi bilan 10-chi topqir qaytamiz Bilarga, ham shunga ko'ra bu yil bizning zo'r yubiley. Bilar forumi 10 yil o'tkazildi. Salatning jiyoni umuman Bilarga biz 25-chi topqir qaytamiz. Kim qaysi yilda bo'ldi bizning bilan Salatda yozg'iz kommentariyalarda. Menlarni barisida shu planshetdan o'qiyashaqman. Demak, alqata boramiz. Biroz o'quv programmasi turida, umuman programma turida silashib ketdik. Bu yil smena soft skills ilkasindagi oldingi tajribalarni o'rganishga yo'naltirilgan, ya'ni o'ngishga erishishda muhim bo'lgan hunariy o'sishni natijali etadigan sotsial ko'nikmalarga bag'ishlanadi. Demak, bizning barliq sarkishlarni mana degan o'quv programmasi, sport programmasi ham kechki sharalar kuta. Ham endi bu yil forumda barlig'i 8 alan qatnasha olar. Salat Ravshan, Salat Ruhiyat alani, Salat Soba, Oznaqay, Botir,
Tulpar, Yarşallı, şulay Xo'jalar, Biylar qalası. Hem indi tag'in bir alan var, ol da bulsa izgi şişme alanı. Bek zur rahmet alarga bizning bilan birga bu forumni uyushtirgan uchun. Do'stlar, siz qaysi alandan shulay yozing kommentariylarda qaysi alan uchun jon atasiz, chunki bizning bit bu forumda bor kuboklar sistemasi. Masalan, bugun bo'lajak xorlar yarışı, anlarsın ertaga prezentatsiyalar kim uchun jon atasiz yozing kommentariyalarda. Demak, yangiliklarga kelganda shulay bor edi bir necha alan, ular bek qat kelarga tiladi, ammo ular kela olmaganlar. Masalan, Salat Petrash alani, chunki agarda balalar forumga kelsa, tovuqlarni kim qaraydi, shulay bit. Hamida o'g'a tavba boramiz. Şulay bizning yangi kelib jetmadi Salat Talyati alanı, chunki ularning mashinalari yartı yo'lda vatilib qoldi. Ammo Salat Yarşallı alanı, ya'ni Kamazning tug'an yog'i bo'lgan Yarşallı alanı bilubisha o'ng'ishligina forum territoriyasina kelib jetdi. Salamlaymiz ularni Biylar forumunda. Hamida shulay Salat Praga alanı da kelmadi, chunki ular kecha uylarına qaytib ketdilar. Shuluq sababli Salat Kopenhagen alanida bo'lmayshaq, ularga yarim finalga hozirlanirga kerak. Do'stlar, siz o'zingiz futbolni qaraysizmi? Hamida kim uchun jon atasiz yozing kommentarlarda, anlasin, belki o'qirman, belki o'qimam. Ham olg'ada boramiz. Ham endi kelasi bo'lib, naq mana birida Biylarda birinchi kunni bizga Gulina hozirladi mana degan reportaj. Demak, efirda mana Gulina reportaji. Qaraymiz. Başlayız. İsmin nişik? Sümbül. Alina. 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 Sen Salat'tan nişe şu tapqır? Birinchi topqir bilan Eliga mana bu muhit tushaymi sen eliga? Bikni o'xshay. Men hozir shunlab so'rayman. Shinab aytam endi. Nishik kayflar? Olda gulke, mandara xachuna bilke, olda gulke, mandara xachuna bilke. Nishik hallar? Shab. Bir so'rov bor. Endi. Yomg'ir yog'ishaqmi hozir? Bilmayman. Yomg'ir yog'sa sizni yonga kelirga mumkinmi? Yo'q endi bunda. Sıyarbızmısın? 9 kishi sıyar bir. 9 kishi? Ko'ngil keng bo'lsa sıyabız endi. Voy, sıyamiz da. Yara, rahmat sizga bek zo'r. Totar maktabida o'qiysanmi? Yo'q. Totarcha qo'yim bilasan, qo'llarda söylashasizmi? Ayya. Bu bit shab. Bu shumadanda narsalar bor. Kiyimler. Kiyimlargina. Kiyimlergina. O'xshab bormi? Yok. Bir nenda o'xshab olib kelman. Birer demnay bir o'xshasin kelsa nishiysin. Tübetege kirem. Tübetey. Bütün kishi Tübeteyga bora. Voleybol, anda futbol, basketbol bir narsalar o'ynaymiz. Yok. O'zindən o'zi shulay, uzun bo'yli. İyi. Model. Belki. Kim bunda xo'ja? Biz xo'ja. Siz xo'ja. Iye, biz albatta. Balki mening xo'ja bo'lasiz keladir. Yo'q, biz xo'ja. Siz xo'ja? İyi, biz Biylar qalasi. Yarar. Siz xo'ja, все anladım. Rahmat. Aydagi so'zlarni o'qib ketdik. Demak, do'stlar, bizga Igor Smirnovdan kelgan ish qizil yurak. Shulay Bulat Fatahiddinovdan "Здравствуйте" degan сообщение kelgan. Ham shulay Darya 8675 nikli bir qizi bizga yurakli emoji jibergan. Bulat Fatahidinov, Yarşallı, Azaliya Abdurahmanova, Ravshan Virtual Hug, ya'ni bu virtualniy quchoqlov degan anlatadir deb o'ylayman. Damir Garayev, "O, yangi chiqarilish" deb yozgan bizga. Ey, biz da sening kabi shotlanamiz. Damir. Nuraniya Bigmulina, Lilovaya, Pantovaya, Ruhiyat. Salam deb yozgan. Salam yo'llaymiz Salat Live studiyasidan, Salat Ruhiyat alanidan. Shulay Gulina opaning shashlari motor urilgan deganlar menda to'lsin shakilisham, menga da begishray. Ham endi Liliya Valiyeva Yarshalidan mana bunday ish stiker, anara qo'lsha batirgan ish stiker, ham mana shunday ish emoji jibergan bizga. Demak, do'stlar, kommentariylarni yozing'iz, hali ularni o'qirga vaqt bo'lajak. Biz olg'a boramiz. Ham bizning kelasi sahifa olda bo'lsa salatli qo'noq. Bizda qo'noqda salatli jay o'zagi yetakchisi Igor Smirnov. Salatli qo'noq rubrikasi qaraymiz.
Demek selam Igor abi. Selam Tahir abi. Senin bugün big cevaplı gün çünkü barlık alanlar da biler forumuna gelip gitti. Bizden Aye. için vakit tapkan için big zor rahmet. Hem selamli biz senin Salat Live Studios. O'zingizga bek zo'r rahmat shu shoqirganingiz uchun kunda javobli endi, lekin shunday dunyoga chiqib kirish uchun men bek shodman. Big zor rahmet. Tamam bir tapkır hem Igor abi şimdi sıra birinci keyif nişik umuman nişik hissiyatsin özünü ordun. Men mында bir o'zim bo'lgan shap olda gul deb сөйләүләр ничегрәк булыр. Шуңа күрә кайф бик әйбәт. Балалар иң мөһиме кирде. Алар монда, алар инде бийләр, җырлыйлар, ашыйлар иң мөһиме. Һәм әлбәттә ял итәләр. Шуңа күрә барысы да яхшы, минем кайфым яхшы, минем үз-үземне шундый сиземләвем тоже яхшы. Шуңа күрә шәп bir сүз белән. Big shot. Hem de Igor abi tağım bana şu şimdi sıra biz bit barımız da aytı biz Salat biler forumu ol biraz başka forum. Ol tradisiyon diye aytı bizge anlatıp gidelim. Nerse onun uzunşerliği. Niçin biz onu barımızda big uzunşerlikli forum diye yırtabilirsin. Менә күз алдына китерегез. Birinchi forumlarda, ikkinchi forumda shunday hal edi. Анда балалар гариза бирәләр һәм birinchi künni үк forumga kirәләр. Ягъни менә бу birinchi мәктәпкә килгән birinchi kün шикелле. Шулаймы? Birinchi сыйныфта birinchi künni киләсең һәм син әле аңлап бетермисең. Кая эләктең соң, мен кул күтәрергә кирәк, бишле алырга кирәк. Ә менә монда син күз алдына китер, син инде birinchi сыйныф укучысы түгел, син инде 5-нче сыйныф укучысы. Син мәктәпне тулысынча беләсең. Һәм әлеге форумга нәкъ шундый балалар килде. Алар әлеге форумга хәтле кемдер бер атна, кемдер атна ярым инде кайдадыр бергәләшеп, җыелып ял иттеләр. Һәм монда үзләренең әзерләнгәнен күрсәтергә килделәр. Шуңа күрә бу форум атмосфера ягыннан, эмоциональлек ягыннан ул бөтенләй башка. Ягъни монда теге минем бер дустым әйтә, һаваны тутып карап була. Шуның хәтле монда кызу. Һәм шуңа күрә иң атмосфералы, иң шундый җылы, көчле тавышлы форум дип әйтәсем килә. Һәм шунысы да мөһим, алар монда күбәү, алар үзара узыша, алар монда дусларын күрәләр. Һәм бу минемчә бик хәтәр текә. Hey şundan da big muhimmet ibrayt Igor abi bizden mında şundan da havanı tutup bula digen idim. Bizden bugün sirenler batlığızda şulay bit hem anda kilgen serkişler şundan da 200 bulsa da 80 bulsa da 180 bulsa da alar barısı da bir organizm bulup bir sirenni birge eyteler hem anda alarda şun dert sizile. Şulay. Yaxşı hem inde bilesin Igor abi bizden bit barıtık serkişler gine tugel şulay ata-analar da qarı eyteler biraz ata-analarga kızık bulgan temalarga söyleşip. Mesela bizden Salat biler forumu nindi şartlar uza. Qayda yaşay bizning serkishlar? Bu shundan da eng aktual so'rovlarning birisi. Hurmatli ota-onalar, siz endi o'zingiz da bilasiz, Allanning programmasi turida so'rab turmaylar. Hozir ko'proq so'rovlar qo'rqinchsizlik nechik, narsalar bor. Ha men yashirmisha ayta olam. Birinchidan yashov masalasi. Palatkalarda 8 kishi, 8. O'ylab qara, 8 kishilik palatka ul kichkinagina uy shekilli bit endi. Elek biz 4 kishi turaydi, kichkina palatkada 2 o'rinli. Hozir ular karavotda yo'qlaylar. Ularning spalniklari bor, onda jili, onda o't bor. Minder bormi? Minder yo'q. Minder santin bo'yicha buyuk yaramay. Bu bir. Ikkinchidan sen palatkadan irtə bilan chiqding, yuvinasың bit endi birinchi ish deb, kimdir irtə bilan dushqa yerga yarata. Менә сиңа ябык душ, модульлы душлар җылы су белән. Бу 2. Нишлисең юынгач, зарядка ясыйсың, һәм аннары ашарга барасың. Ашау ничек? Көнгә 5 мәртәбә хәләл һәм бик тәмле. Бу чакта шулай ук барысы да яхшы. Аннары бийсең, җырлыйсың, укыту программасы һәм бу вакытта күпчелек балалар куркынычсызлык турында гомумән уйламый. Ягъни алар бит инде ял итәләр, укыйлар, ә шул вакытта аларның сәламәтлеге, куркынычсызлыгы турында ОМОН, медицина хезмәткәрләре, полиция, Росгвардия һәм менә МЧС, менә бу хезмәтләр аларның куркынычсызлыгы һәм сәламәтлеге турында карый. Ягъни монда әйдаманнарга алар белән йөрисе генә кала, ә башка алай юк түгел инде, ләкин күбесенчә аларның куркынычсызлыгы турында biz бер дә уйламаган кешеләр, махсус хезмәткәрләр карап тора. Шунлап безнең өчен иң мөһим әйбер ул да булса балаларның исән сау биредә булуы һәм иләргә кайтуы. Шуңа күрә хәтта без һәр көн санап шешә бирәбез, су һәр вакыт су бар балаларда һәр вакыт. Суны әйтеп тә торасы юк быелгы. Ашамлык бик тәмле. Шуңа күрә рәхмәт мондый шартлар өчен мен барлык командага да. Һәм инде әйдә бераз алайса аланнар турында сөйләшеп китик Игор абый. Менә быелны кайсы яңа аланнар бар? Гомумән әлеге форумдамы? Әлеге форумда яңа дип әйтәсе аланнар юк дисәк тә була. Узган ел, мәсәлән, бу ел 8 алан. Син аларны бүген инде санап киттең. Узган елны
şartlar şunday bulганга күрә регионнардан аланнар килмәгән. Шул ук мәсәлән Тулпар аланы. Алар Әйе, безнең без аларны бүген Башкортстаннан. күрергә бик шат идек. Тулпар инде монда. Чөнки безгә инде рөхсәт бар, балалар күчеп килә алалар нәкъ шушында. Мин әле шуны да әйтеп китәргә оныттым, куркынычсызлыкны без генә түгел, балалар үзләре дә уйлый. Справкалар, бөтен кирәкле кагазлар алар барысы да бар. Гомумән яңа аланнар дип әйтә алмыйм, ләкин менә Тулпарның янәдән Башкортстаннан безгә килүе бу безнең өчен шулай ук бик рәхәт, әйбәт хәбәр. Шуңа күрә 8 алан, алар барысы дагы әлеге форумны кызу итеп үткәргә әзер, яңгыр яуса да. Менә безнең бүген инде беренче кубок шарасы булачак. Һәм Әйе. шуңа күрә шундый сорау, син гомумән кайсы алан өчен җан атасың? Мин сәләт өчен җан атам. Мин бит инде алар белән бергә эшлим, алар артыннан күзәтәм. Минем аерып билгели торган бернинди аланым да юк. Мин яшермичә әйтәм, мин үзем раушан сәл кеше, ләкин шундый еш кына шундый хәлләр була бит. Үзеңнекеләргә син тагы да катгыйрак карыйсың, әйе. Тәнкыйть белән бераз. Тәнкыйть дип түгел, әйтеп менә без аларны теге строграк Әйе, тикшерәсең, әйе. итәсең. Һәм минем бөтен аланнарга дагы теге отношением бер төрле. Менә алан бар, алар үзләрен төгәл юнәлештә күрсәтә. Кемнәрдер әз генә көчлерәк, ләкин бит без монда нәкъ менә шушы кубоклар өчен генә килмибез. Дуслык, Әйе. яхшы кәеф, ял итү һәм әти-әниләрнең канәгать булуы. Һәм инде тагын бер сорау калды. Менә безнең йолдызлы аланы бар. Һәм ул Әйе. яңартылды. Хәзер анда 5 йолдызлы отель дип әйтергә була, чөнки актlar залында төзеп бетерделәр. Мин анда Әйе, үзем Аллага шөкер. булдым. Беренче тапкыр без анда 2005 елда килгәндә алай түгел иде әлбәттә. Һәм инде базаларга гомумән килгәндә хәзер Сәләтнең яңа базасы бар. Бар. Әйдә аның турында бераз сөйләшеп китик. Кайда ул, ниндирәк база, кайсы аланнар анда ял итә? Гомумән башлык шуннан. Безнең бу елны июнь башына аланнарыбызда урыннар 90%-ка инде алынып бетерелде. Ягъни Солдат ягъни. почти полный солдат, Әйе. ләкин шул вакытта берничә урын калып бара. Һәм син аланнар базалар турында әйткәндә бик дөрес әйтәсең. Чөнки безнең беренчедән йолдызлы базасы зур капиталь ремонтка эләкте. Анда хәзер өр-яңа корпуслар, өр-яңа актлар залы, андагы инфраструктураны күрсәң, чыннан да егылып китәрсең. Чөнки мин үзем 2011-дә сәлкеш булганда, син 2005-тә сәлкеш булгандагы шикелле Әйе. шартлар иде. Без хәтта кыш көне анда шаралар үткәрдек, һәм күп кенә проектлар уздырдык. Әйе. Бу мөмкин түгел иде шулай. Элек әйе мөмкин. Һәм хәзер анда газ кергән, уңайлыклар бүлмәләрдә ашау һәрвакыттагыча мунчалар, аклар залы бу барысы да бар һәм бу безнең Казан астында Лаеш районында йолдызлы базасы. Анда безнең әле хәзерге сменадан соң тагы 2 сменабыз калып бара һәм анда бер базада гына инде бер 10 урын калгандыр күп булса. Яңа база дип әйттең. Моны күп кеше шулай ук белә. Ул да булса Татарстанның иң матур төбәкләренең, иң матур районнарының берсе Кама тамагында урнашкан балаларның һәм яшьләрнең иҗади потенциалын үстерү Аргамак базасы. Без аны Аргамак дип атадык. Ул менә шундый нык матур җирдә урнашкан, тау үстендә, анда менә син менәсең һәм ачылып китә елгаларга, күлләргә шундый пейзаж матур дип әйтик, манзаралы. манзара, манзара. Һәм манзара сүзе дәген монда юкка түгел, чөнки безнең анда яңа аланнарыбыз бу елны эшләп килә. Беренче аланыбыз инде узды ул манзара. Алар анда балалар иҗади потенциал именно социаль шелтәләр ягыннан эшләделәр. Бу бер. Икенче сменабыз анда рухият. Безнең күп еллар буе эшләп килүче рухият ниһаять үзенең өен алды дип әйтик. Алар шунда уза. Аннары киләсе сменабыз булачак гайрәт. Алар дагы безнең шунда күчәчәк тулысынча һәм анда да солдат. Аннан соң булачак Кама тамагы балалары өчен махсус смена, без аны атадык Сәләт Кама дип. Анда ял итәчәк 67-70 нәкъ менә Кама балалары, Кама тамагы. Һәм ахыргы смена анда 7 көнлек булачак смена, ул да булса безнең хәзинә сменасы туризм һәм лидерлык потенциалын үстерү юнәлешенә багышланган. Аланнар күп җәй буена 22 һәм Аллага шөкер, аларның инде яртысы диярлек узып бара һәм иң мөһиме әлбәттә әти-әниләр сездән булган шундый матур сүзләр юкка гына эшләмибез дигән фикер бар әлбәттә. Бик зур рәхмәт. Игорь абый, миңа калса бу безнең тамашачыларга бик файдалы мәгълүмат иде. Һәм инде без бүген бераз видео төшердек. Һәм әйткәнемчә безнең бүген беренче чарабыз ул да булса сирәннәр иде. Әйдә бергәләп бу сирәннәр буенча видеоны карап үтик. Киттек. Карыйбыз.
Demak, Igor abi bilan ham tomoshachilarimiz bilan birga qarab o'tdik, ham tinglab o'zdik bizning olanlarning siranlarini. Ham endi Igor abi biz barliq qo'noqlar bilan da o'yinlar o'ynaymiz. Shunga ko'ra sening bilan da o'yin o'ynarga vaqt kelib jetdi. Ey, sen hazırmı? Әзер. Men qolsa salatli jayni o'zdira turgan kishi umuman borislarda hazır. Shunga ko'ra senga og'ir bo'lmas deb o'ylayman. Demak, bizning o'yinda siranlar bilan bog'liq bo'lashaq. Ham men senga 4 so'rov berashakman siranlar turida. Ham bu so'rovlarga javob berganda sen ekranlarda ko'rsatilgan shartni o'targa tegish. Masalan, sen bu so'rovga javob berasan, bilmayman, salkash kebek masalan bo'lala. Yo'qsa bik Monsu ham boshqalar. Yaxshi edi. Demak, ekranlarda birinchi shart, ham bu shart bilan yang'iri. Ortiq ko'tarinki kayf bilan biz hozir yaratgan siranni aytamiz. Igraba yaratgan siranni bik ko'tarinki kayf bilan. Menimi? Eye. Lilova, Pantova, Ruhiyat. Yaxshi, demak kommentariylar aytdim. Ne işin? O'yin qisqasi. O'yin qisqasi. Anlaşıldı. Bizning strategiya belgili. Eye, mikrofon tushib ketib bo'lganini tuturga kerak. Ozgina men bunday qilib qo'yamiz da. Eye, ham endi olg'a boramiz. Siz kommentariylarda yozig'iz shartni to'g'ri keltirib bo'ldimi, yo'qmi? Ham endi bizning kelasi shart ekranlarda qaraymiz ana. So'z sayin tigindi deb to'talarni yaratadigan tigindi degan so'zlari bor. Uni qistiramiz. Ham bizning so'rov shu shunday. O'z g'amirinda nindi siran o'ylab topdin? Men tigindi, Ravshanda tigindi, bo'lganda tigindi, bir tigindi, siranni tigindi, yozib tigindi, qaradim tigindi, kelib tigindi, chiqmadi tigindi, nuqta tigindi. Rahmat, shab javob. Ham biz olg'a boramiz, ham kelasi shart ekranlarda jirli javob beramiz kelasi so'rovga. Siram battle ne uchun kerak deb o'ylaysan? Umuman bu bizning olimlarning salamlov sharasi. Jirli. Menimcha eng muhimi olanlarni salamlab, hamalarga rahmat aytib, ortga qaytarib jibarau. Ritmi bilan menim noshar, tek shulayda aytam, salatni yaratam, senga rahmat aytam. Yo, rahmat, rap stilida bo'ldi bu bir bishni. Shab bo'ldi, ham bizning qoldi 4-so'rov. Demak, 4-so'rovga shart bir so'z bilangina javob beru. Demak, so'rov biqodi, ham biqovur. Salatul G'oyla do'stlar. Salatul g'oyla. Demak, bizning Igor abi salatli jayning koordinatori shunday motor so'zlar bilan tamomlaydi. Narsa aytirga tilaysan Igor abi bizning tomoshachilarga, salkishlarga ketar oldindan bizning studiyadan. Bizning qarovchilarga birinchi shiratda menim tilaysim kela burshilmasqa. Bu ko'proq atiyanilarga albatta. Hurmatli atiyanilar, bolalaringizni bizga ishonib topshirgansiz ekan, demak burshilmag'iz, borisida yaxshi bo'lashaq. Biz ularga menda Oboy apalar bo'lashaqmiz, chunki bizning endi 25 yillik shunday tajribamiz bor. Bu bir. Ikkinchidan bolalar, bizni qarovchi bolalar, sizga munda o'xshayashaq, chunki siz endi munda ham birinchi topqirgina tu. Uchinchidan kimlar haligi yozmani qorilar, oxirda kuz kuni, qish kuni bilmayman qachonda bo'lsa, sizda qoldirig'iz. Siz buni qarab qana qolasiz, biz buni tuyamiz. Shunga ko'ra kelasi yilda 2022da, balki bu yilning jay oxirida kutamiz sizni bilarda, kutamiz sizni salatda, kutamiz sizni g'oylada. Big zo'r rahmat. Shundan da menimcha yaxshi jay bo'lacaq bu. Big zo'r rahmat shunday jilli so'zlaring uchun, ham shunday yoqdi so'zlaring uchun. Mana sening shashlaring oltin tusda, sening ko'ngling oltin, shunga ko'ra senga oltin degan bir значок bo'lak etamiz bizning Salat Live studiyasidan. Big zo'r rahmat bizning bilan bo'lgan uchun. Sog' bo'lashamiz sening bilan Igrabiy ko'rishirmiz kechki sharada. Ham endi bizning chiqarilishimiz olg'a tobora do'stlar, ham odatdagi shabi chiqarilishni tamomlaymiz bizning ijodiy nomer bilan. Demak, bugun bizda qo'noqda Karina opa Xalyapova, Salat ruhiyat alani vokal ustozi. Salam Karina opa. Salam. Nishik xallar? Barasida shab, rahmat Begzor. Biz sening bilan Samruhdan beri ko'rishmagan edik. Samruh premiyasidan beri men seni ko'rgan big shot, ham endi tuzumsizlik bilan sendan ijodiy bo'lak kutib turam. Bizning tomoshachilarda kutadi deb o'ylayman. Shunga ko'ra uzoqqa so'zmisha, sahna seniki. Rahmat Begzor. My
is a life song. Ooh, yeah, yeah, at the last. The skies above are blue, and my heart was wrapped up in clover. Light it up at you. I found a dream that I could speak to, a dream that I can hold my own, and I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I could never know. Ooh, you smile, and then we'll spell the cast. And here we are in heaven. For you I lie at the last. Ooh, yeah, yeah, at the last. Nəfərin. Big zor rəhmət Karin apa. Bir beşni demək, men bu sözlərni barlıq ijodiy qatnaşuşlarga aytam deb o'ylayman. Sen o'zing motor, sening tovushing motor, kulmagin motor, shunga ko'ra senga shunday motor degan значок bo'lak etamiz bizning Salat Life studiosidan. Ham endi hurmatli tomoshachilar, shuning bilan bizning 7-chi chiqarilish tamom. Biz tezdan ko'shamiz kechki sharaga, ko'rishamiz ertaga, odatdagi soat 6:30da. Jonli salat, biz salatni ko'rsatamiz. Rahmat.